ayam. Ini bumbunya, nggak pakai bumbu instan. Serai, daun salam. Ini kotoknya, daging kotok. Bismillah. Kita tutup guys. Bismillah. Masak sampai matang ya woi. Cabe ijo. Ayam cabe ijo ala Lhaila udah jadi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan yang Lhaila. Woi, tah ilah boga ayam goreng cabe ijo. Ayam cabe ijo guys tah. Edel. Woi, teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Lhaila ini, dan juga Ila mohon bantuannya kayak raya ini lengannya begini. Ila mohon bantuannya teman-teman, bantu subscribe channel YouTube Ila terbaru, Ila Mandala Wangi ya. Ila Mandala Wangi. Mohon dibantu subscribe, like, dan share-nya juga ya teman-teman. Hatur nuhun pisan. Ila mau langsung makan aja yuk. Aduh udah begini-begini aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Bismillah. Guys, langsung habak. Habak.
Wow. Enak woy.
Hmm. Cabai hijaunya pedas, woy. Ini kotoknya ngumput saya tak. Coba ya.
Alhamdulillah Rabbil alamin teman-teman. Ayam cabai hijau lalapan, terong dan kemangi nasinya 5 centong udah habis teman-teman, tinggal nyisa segini saya suap lagi. Ini mau habisin, durasi kelamaan teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.